Evo, rano jutro svanjava, a dva mala ludaka, rajčka, ja, evo, Tamarica malo je se zapala i za hiking. Uživamo, danas ćemo ići, idemo na Mali Borovac. Nedostatku bicikla. U nedostatku bicikla. Zainteresirani kako sve. Sve za dobru sliku. Da bi uslikala smajlić. Evo nas polazna tačka. Milutin Bur. Tamara je raspoložena za šetnju. Idemo gore na Mali Borovac. To je uživanje sa kćerkom. Pata. Na vrata. Jokovska. Evo naš sljedeći raskrižju. Mi ćemo ovdje za Lokur, Šibenik. Da, i ovdje gore. Može do Svetog Jure 4 sata i 30. A ovdje namak. Autoput, kao i sve staze na Biokovu obilježene. Dobar dan. Ili rano, Tamara? Poranili smo. Dobre. Kasnije se to isplati. Ide li, Tamara? Ide. Gdje je tjeram da se popne? Pa šta je, šta tu? Mali Borovac, tu su skaline, to je cilj. Jeste? Makarski bul. Skaline. Ide planinarko. Bravo, bravo. Ajde, Nenade, uvijek te čekam. Brate, mili, ono, šta da penjemo, evo, brz. Kad bi došao? Ostani ova ti trčiš samo. Kad bi došao? Evo, sad ćemo na skaline. Evo skaline. Evo i skaline. Krasne. Osjećaš se
Evo nas na skalinama. Vidi, prave skaline. Ajde, Frodo. Odmah guza čvršće. Mordor izgorilo više ovdje. Baš je Mordor. Evo nas na sedlu. Podno malog borovca. Tamo je mali borovac. Evo nas pod malim borovcem. Tamo je još 200 metara uspone. Može li tamo? Hajde proći. Ne moram što se. Poučni put. Da. Evo ga, posljednji metri uspona. Bravo Tamara. Prvi pravi vrh, jel da? Mali borovac. Taman sunce izlazi. 1253 metra. Taman sunce. Taman, hajde. Prođi. Ako sam u plavu se nalazi. Eto ga, taman sunce dolazi. Bravo. Evo ga, tamo izlazi na vrh Borovac, 1253 metra. Bravo, eto ga vrh. Bravo tamo, bravo. Joj. Čestitam, duša moja. O, vidi. Hajde. Ja, gledaj kako iza nas. Hajde da se ovako okrenu. Sunce. A, vidi. Je. Je.
Gladno dijete. Pozdrav sa Malog Borovca, 1253, planina Biokova, od Tamare i od mene. Živjeli, ali sad sa sokom pivca je predano. Pozdrav, živjeli! Evo, poslije krasnog doručka na vrhu, odnosno na travi, jel? Idemo lagano spust, laganica, ljepotica. Baš je sve izgorilo. Strašno. Skaline. Najgori se vidi kako je to strmo. Gdje na onu stijenu gore, jel? To je to sve stepence do vrha, lako je to. Evo, prošli skaline, je li bilo opasno? Jesmo. A idemo sada ovim siparom lijepo. Laganica. Bit ćemo malo i u hladu, još. Kako da ne. I cvijet u gori kamenoj. Mali Borovac. To je to. Tamara uspjela popeti prvi planinarski vrh Like. Bravo Tamara, bravo. Evo nas tu dole. Bravo Tamara. Čestitam, čestitam. Bravo.